Kız olduğunuzdan giderek. Matematika dersi. Kamil işitsin sen biz boşamak da bitelim. Мен математиканы кыз алдына кедерге шылысы келе. Hazırki minyatüradagi sezonda durdida qo'ygan juri a'zosini bag'ishlanashaq. Ko'z oldingizga keltirigiz. Show Голос ovulda. Yo'q, bu bizniki tugul. Yo'q, menga tugul bu. Bu bit Artur Zaripov. Aşağı bu hıyarlar, payda bitemezekler. Paydallaga bizden gitken sahnedeki yigitler. Ko'rinmay o'rmoqlarni ko'nglinda qobat. Yarashdim tuzolmay birigiz ko'ngil. Bizsangiz oshaydi o'zimga. Shunday qo'shtir yerimlarga sahnaga. Nishon do'stlar, kulminglar tashlab. Yuksak birga g'ilqan sog'inib qolsin sahna. Sizni oldingizda Ertabek ve komandası шығыш ясады. Real Boys. Tatar, Real Tatar. Boys. Rahmat. Это была команда лицея номер 84. Данил нәрсе инде бу? Бу нинди? Касичка хвостик, полубокс, полухоккей, полуфутбол. Не спортивное поведение. Сен білесіңме? Айташылек, білесіңме ондай егітлер білін? Біздің олдан өсәшкілер. Нешлейлер? Gider qora. Жүректі менде, көп қағына кіртпейлер. Yarar, yigitler men yo'shag'am edi, tezrokkina boshlaymiz da ketamiz. Qayda aşağısın? Elle avulda uyatasın bak. Bura ne? Qararinga shoiram buna bek. Ertabek ve komandası başlayacağız.